postoje li saznanja koje posljedice može imati cijepljenje trudnica? Imamo li neke podatke o štetnim učincima cjepiva na trudnice? Znači ponovo isto, znači napravljene su nekliničke studije i iz nekliničkih studija nemamo nikakav razlog za strah kod primjene za trudnica. Trudnice nisu bile trenutno uključene u klinički ispitivanja, ali opet sam vam pokazala da postoji obaveza uključivanja kliničkih studija sada i u kliničke studije, a bit će praćene i u epidemiološkim studijama. Tako da, a već imamo i prve slučajeve, znači da su trudnice primile, pa ćemo pratiti ishod. A žene koje planiraju trudnoću konkretno? Opet nema nikakvih, iz neklinike nema nikakvih razloga za strah. Možemo samo nastaviti niz. Dojilje. Isto, još najmanji strah kod dojilje. Da. Možete li nam evo ukratko samo reći zašto? Pa čisto po mehanizmu djelovanja cjepiva se ne očekuje da bi moglo uzrokovati nekakve probleme.